Musio mwe kumotwini wa matakutha matungulu kaundini ya Masako ni wende kwitia utethio wa mwana wowe Joel Vavi nola wina thina wa metho eli kwikuthinzi wa kwailia kuona kwake nthi ya India thinola wambiie mwakani wa 2024 nyinya wake Jennifer Wine ni wale sundu withitwa iselevinda yumu ya kuitithia mwana wake ona kufikia kwatwa ni wia wa mwana wake kwisositi wa itina wa kufika masivitali ni maingi kumanda uiti wa mwana wake ona kwithiwa atwa wa ilini kikauta wa Joel wewetwa kwithiwa wende na kumuvinyia na yumu vya kuendeka milioni 2.5 ni kana akaitwe. Onesimus Chalo no kutuelezea. Musimo kumotwini wa matakutha matungulu hila kaunti ya Masako wende na kumandho utethio wa mwana wa Joel Vavi nolote kuona kumana mathina ma metho na yendeka kuthinthi ya India kukwata uiti vala nthi ya Kenya withitwa ateo kwata uvinduku amina kuitwa wake wa metho na wese mwana na apalukita na mindo na mota aumeto wiani nela wapalukita na mota umete wiani atinwa thitho na wende ona wia akawanda wake keki ni waende ya to hinde na kamukule metho maende ya takambia no niende ona kwekia ndawa eso bika bandu wesa ethia ndo na ambia mamindi to na balangeti nganya na umia ilo binoka la no kiena mosia na mbo mutwa hospitali ni batala aya siwa ila wasiwe thitha thone kaneti ne na iteme no na yu ni mutwa Lions ila na mutwa Lions wesa ya na mbesa mbingi te watu after 2 weeks na kwa ndina kendo niwe na mumisia buna mutwa Kikuthu matwandikia balwa matwi Mombasa Lighthouse natandie Mombasa etandie dakitali atoshungulikela NHF utaite ta senje za hospitali usu tatia tandikithia kendo na atu atenuke tuketwa mwana ko endeka na kimanza cha shilingi milioni 2.5 kuthi kunthi ya India wanthi ya Kenya ithitwa mathina muno kumana no kwatiwa munini vala musi utatete kusavya arambe cia kumusangithia mbeca no kana kukwata uiti indi ile akwekanesa nthini wa umya kindu kila gitumitwe ta kwata uiti musio vanthi ya Kenya na thino wa metho ni wangwatie inokie na seiwo na nesa no kana na mina school no kana likawiyani wena kwati accident ya kamota na baluka kamota etho nambe yangu ndawo uo asio kana ikliniki nambe kliniki bu wena ndiye kliniki uo ni na itangi hospitali tofauti ya mweso na atu hospitali tawalaita usi Mombasa iku mapu na itwa no kana operation ile ya left nundu kike mwana kinda kwatiri konga twa achone kithitwa saingi no nyingo kiboya ngo wake ucha uthamba na saila ukibalwa cha ndikwamo ba musinundo wacho na kwatwa ukibalwa ndiyo masama ni andisi okethia wa musio wenda tongo na mangonzi omalikilile no kana kutangia thayo wa mwana kiono lo kwendekana kuthinthi ya India kukwata uitiko no kana vikia na kuona ndote wa milioni 2.5 atwawe India akaitwe tuona itwa ni no twiwe moyo na tuipuraya nye kwa andu molau andu mangonzio ala matona kundethio nitio tethio mwana akwatetheke thitho zione Dirivota bilingwa mabombo Tongo TV Onesimus Chalo.